the Kuki CSO's working committee ukulim. Ay mite hangkay ade sana ukulhang chule cycle bungpi chukit le kangpo pilang tong kagaya economic blockade ichung ba selective ta UNC na ballpen senapatiya all over Manipura ballpen tikit lovin NH 202 ahi tangkul hole maybe hon munchom choma bunghon ahilo le saijang ahilo le sokwaw kiti homona kuki zo chate chuna selective economic blockade anibol now dawda na tarik somile sagi July apat na chu ay honjang Kuki CSO working committee no ya counter economic blockade tarik somile sagi July chun aniki pani hichi blockade chu hafta khat bal hong ki chipin counter economic blockade hai tu hin total shutdown in mithun milie ki chipi kitan ni la cha ahi na banga atum bia kuki tia ahi na banga ki mihaiwa iki thapi na do dalna ki bol nai hin gunchu ta in po na le ngei lut na nei ta in gam kei thuma pa nei nu te hi sangkai pumuna haptani hingham ham hi ahong ki to tan zanang azan gi un hichiba hi hichisunga gan thei ta panala nau sunga hin ne le cha don le thami ma hong hi lamkai hon ka sei do ngam zap lo wa hi ki thopi na ni nga ni ki ngai chatan tan ji hin tu ni hin ki pa ta in the Kuki channel family le chule anei pa pu mal so mi en chang phabak en chang bek nga ti di hen na en chang bek nga chule ni la cha dang dang sa ge ge chini bong nei ge gen he pha lo helin inu hut bi be nei le hilaya panla nu te ho hi hanlang agam ke sunga cheng ei mi ho khalhang zong sen ke ma mercy kongsain ki pathu ka him phongwin chile chenalang hi damso nin tin mipin bo min tin machal jing in tin angei cha dungzuin namadinga amanjang na pha to na hi tu chunga an to hi apat na hilowa akingei cha sun tingle namadinga apan na thei dingin patenin phathei bo che ta hon ti chu ka him sei ka him phong do no mi he ki pa Hello tuni Kuki News in bezause na bon cha ben lem na hivin tuni en zong chom cha ho lem na ana nei kit no hitin igam sung inam sung din mun hi mi pi in akipon na le jing ta in masanga ihung gen thei la yo tilew han I ho I veng in hal ha pi ba 2023 apana Kuki cha ten gen thei na in tho pi wa tu ni chan ge ya hi milhamin igam inam zong phateta akile do theilowa milhamin gen thei ki tho a I ho I veng zong ki to pha theilowa hin ho ki manga tu ni chan ge ya hi ki umjing na lai a hi in a hin la hi chi igen thei I ha sat lai wa igam sung inam sung phateta ainong ki pangkhomin sam saw lang hita ta sam chom lang hita ta hi lo le politics lang hita ta CSO lang hita ta pathian ho na langa pastor ho hi jong le ki tu to lewa tauna kineya igam inama dinga phateta pan khom na hin nei wa separate administration ihin thu mo wa hi le I chanham khana ihung machal wa boundary in kisi mo wa may tele Kuki ki khendan na hong uma administration bo hong kiwat a hitain ahin la hichilaya chu mi tampi ina pangkhom win anaki sei chu meitei government igam sunguwa sumangu hiti ti hi ahi in hichi anol na khat bolu hiti ti hi chu ai wanga koiman inana asa lo ji win sumle pai ingai chawin tuni ahi isei wa hi le lamkai ho bo hi sumdu dana isei o ahin amil ham ho jing jong hi tuni chan ge a ki hel na ima kinei nai lo hi cho hi je a chu tunia inam sung igen thei I ha sat na ho hi chal ha jing na lai na hi chu ipiam tele lamkai hon tuni ahi
a MLA hi nawa asum sanding ho kichat sanding kichat na ji a chu MLA dal hangam lo a hi le milham ho Manipur service bol hon tu ni a sumle pai a hi lo le a service sanga chu Kuki gamsung mu na ding sanga chu a service zo chu angai lut zo chu na anammi pi jalen sanga chu ama insung financial boyding pa future a hi chi sanga hoizo kamu ding a hi ti pa chu gel talova tu le tu a financial a gen thei ha sat na atu ding chu kicha a hi je a chu Manipur government kisumang thei lo na kidal hanom lo hi chi chu milham ho ilha sam na khat kin wa hin aban kina ga sei kit lo han tu ni a CSO a hi lo le samsaw za chom chom ho igen thei phat no le mi pi be ya ki hing thei lo hi ti zong hi I het saw a hi na hin la tu ni a hi igam inama dinga za dangnam dang to politics bol talova tu ni a ho ki ka a politics I bol ji wa igam sung inam sung gen thei na hi kile thei lo hi la tu ni chan ge ya hi boina umahin he thim thei na divin ate ka na khat e topic ngwa hing lut ma sang vin ate ka na khat ga sei lo hat nu pa ni ong ki che na hi le azinu aham aji pa ham chu aphat lova hi le chun aki hen ngai chula nale aki hen ngai chu tu ni a hi mei te le kuki chu ki hen hi ta chu I ki hen wang wa chu anol na ki sim lo ta bang nu pa ki hen na nol na ki sim lo wa in khana cheng khom aphat chenga kina hi chi to bang chu hiu hi chu to a jong hi anol na I bol ngam lo piu chu e hon na mei te government chu I dei ta lo wa tu a he atum be a ki vai po na hen kuki cha te culture dignity ho hi phateta respectful ni bol pi vin ti ba hi le tu ni a hi atuma ki vai po vingi ti ba hi le hi chi mei te government chu inung sun diu chala kinung sun lo chu tu ni a hi le igen thei ha sat tieng ole kuki te chu khat hi vi tiu chu a hi le khat hi wa hi le tu ni a ipi bola organization tampi u moham na organization zong ki pung deu jing tu a zong gen thei ha sat na I tu wang wa chu ki pung deu na lai chu CSO lang hita ta organization defense thal choi lang hita ta a hi lo la ho langa hita ta ki hen tel na lai chu hi chu ho zo si dal ha a khatna pha na hi tai ti a kilhang sap jing a hin la koiman ina sa po win ai ma phat chum na ding jing bo ingai to ven a khian khat hi chilanga government dal hanom lo a hi lawa hi le government sumdu ho hi cho chu ga pai mang jong lew han tu ni a hi igam inam phat chum na dinga Christian khat hiu le pathin di ta in ho taw te ti jong le ki ho thailo so mi khan khat nin ministry ki bola a hi lo le evangelist kizila ni ta cho eima sumu na dingai to na eima phat chum na dingai to na azat zat ki bola nam sung ki ngai lu talawa eiman igam inama dinga ahi lawa hi le I thil zil na igam inam phat chum na ding gel talawa eima phat chum na ding jeng bo ki gela khat le khat ki dem to na ta ahi le alang khat hon hi chi evangelist jillo hon jong ipi bol ki nawam til igam sung inam sunga pathin cha te hi wa hi le kilung to ta an ding khom hitin thin na hin khomang taw te ti wa hi le hi chi wa jong hi koiman kina sa lo tu ni kani lei bol drugs bol a hi lawai le drugs a business zat bol ho chong ani pung pung jing zat dang nam dang ho masanga kiki sumol pho jing hi chi ho jong hi ivet na hi le tu ni ku ki cha ten I thum pau hi I thum di o hinam I chon danu a hoi lawa hi le chon pathinin ti I thil thum pau ei pi thei di pham ti hi tu ni ki seido no ma hin a hi ai chi bana jong chu khat ga sei beleng tu ni chan ge ku ki cha ten demand in eve separate administration I David separate administration atuma ki vai po na
Kuki gam Kuki chate atuma ki vai po na khat bolo hiti hi chi thum taw te ti a ki thum a hin igam sung jeng wa jong koi ham tu ni a Kuki len ki ji ngama sign bo na koi ham welcome to Kuki len ti a ji ngam koi ma ki nai lo hi chi chun ita san lo wa hi le ipi bola e hon tu ni a mi pi zo le mo ba e ho nam sunga politics si bol wa khat le khat ki dem to wa khat le khat ki zo lep jeng ham ahi theya hi le nam mi te ho nam sunga Lamkai ka hi iti vai le thudi ita avai ho mo hitin igin chat lo wa hi le mi pi igin chat lo na chu pui po te igin chat na pa wa chu mi pi pu yu hi te hi chi chu inama dinga thil phachom cho hin ti ti hi thum kai to banga iga se wa hin tu ni 9 August 2026 Sunday ni a hitan tu ni a jong hi inam sung igam sung din mun pa hi ivet na hi le kilung kim lo wa hi koi macha kilung kim lo hi igam inama dinga pan la nom jong ki ta lo hi ahin la tu ni a pan na la lo wa hi la koi hama wang si tu ni a ku ki cha te hitti bep seu khuti bep seu iti wa ki sei si no wa pan ila lo wa hi la koi hama da ding nang le ke da ding hi kana mi te ho hi ji ichun lung hla po ti tu ni a angol khat lenin ama phat chom na dinga na tong hen lang sum la pai du chat na a ama phat chom na dinga vai hom jong le igam inam ngai lu ho si kilung tu ta apangu hitin thakhat na ding hom jing na lai lew han ilung tu mo aki hel nai poi thil i bol pau i thil thum pau i project pau a hi lo le i demand pau i macha a hi theilo na ding i macha nai pon tu ni chan gya Kuki cha te pathinin ei pi in i thil thum ho hi ei ho ngol he jong lew han pathinin alam pi pi ei hei to pi jinge ti hi tunia nam ngai lo ho mi khen khat athasi tampi jibin ithasi lo de wa hi mi a he thim lo a uma hi jong le tunia ai ho kin chu he thim sa de wa hi zan au mai le khowa jong umai thim au mai le khowa jong umai na hi chi ji a chu thil pha au mai le thil si jong te te a hin la hi chi wa thil si ho chu ki zo sa po te ka ti no men hi kanam mi te ho phate ta in gelo hitin tu ni a jong zani thil su o bang su ivet na hi le khem chan igam sungwa hongin hita chu Kuki len a hin chunin Kuki len a hin chut na a mi tam pin idem ta sangwa welcome i bolgam tavin i limovin i kipa ovin i lamovin azat zat i bolovin hichi nen pogari ni le thum in pi ho chu Kuki len mulew hen hi chi sang li sanga jong inop mole ki cho theu i demand thewai ahin la tunia meitei khut noya i zewa meitei government idal ha nom lo zewa chu meitei be ya chu i macha ki bol theilo wai hi ze a hi masanga pana kana sei hin meitei government dal hauti ei ho atuma ki vai po ding inop mo wa hi le meitei government sumang phot no hite navan lui chu suit phot ne lang van tha ki choi navan lui na a khuma hi le navan tha jong chu nian ding ai nam se ding ai hizi ichun a hi theya hi la a lui pa chu pai ma saw ti ti hi ka sei do no men hi tuni i topic deu hi ka velo chun kim a hi in a hi lo la Kuki Human Right Council a hi in zania a meitei cm pa Kuki lena a hung na chunga lung kim lo na condemnation za jong a hin phongwin chule Kuki History and Identity Protection Committee in jong thado hi tribe a hi poiti a thusu a hin bol ho jong aumin hi ho chu mi pin het thim na divin hin sei hoitin chule SOO ho central government to agreement sign a bol jong hi kum khat na dingin hi ta chu an su saw be ta vi ti jong hi mu a hin hi chi an su saw be na wa chu ipp a sei ham ti ho jong hi neu cha hin sei chen kit no hitin tu ni kanam mi te ho thu hi aki sei ting le ke hin ana iti sei ding ham apona lo ho ding awang chu tu ni a hi chi video hin ve hon zo ivet mai wa thu ingai hla mai wa ki chai sa mai thewai a hin la ka sei nom pen chu igam inam ngai lu ta na hi a igam sung inam sung po na ta na ne ya hi le hi chi ho mai ya hi ilung neo lo de hi chi ho hi ei hon sapten a sei banga
stepping stone ati banga chuna hi che ho hi step ma iman cha wa hi chi ho hi I hat be na chi wa pan ila be na chi theina ding zo poina cho ikila wa hi chi sanga ho zo le hi chi sanga pan na sata a igam sung inam sung dinga hi ila zo di wa hi loser ne hi no ma mi lo thing lo na hi no mai le bang chu na tha sentin tuni apa na nga ading jong na no mai the hi a hin la hi chi chu hi ti chun gel po hi tin e ho Kuki cha ten ithil thu mu kichi chana ki thum a hin tuni a inam pin thulu na anei banga chu igam inam zo do apang igam inama dinga pan hin la lo igam inam betray hin bol hin zo lhap au ma hele melma aki wedding a hi ti a hele ipe bola tuni ai vet thelo ham igam inama dinga pan la ngam lova email ma to ki khut job jing hoi tuni a hi mail ma vet na ai vet na ba mail ma bola bol phar hi ti hi ka sei do no men he ama sa penin Kuki channel family in pan hapta khat inala na chungwa zan hi chun pi do na ho jong anaki nein hi chi chung chang neu cha ki pa thu ga sei hi tin hi chi igam ina ma dinga tu ni chan ge a aning lang khat na mi khat lenin ama phat chom na ding ngai to a igam sung inam sung zo do jong le igam sung inam sung boy na ho a ta chanu mi phabe men pan la a lam lien ho block ball zinga hoi ta tu ni chan ge a pan la asun azan gole dai kai jong le pan la zinguwa hi ta chu gen thei ha sa na tho a pan la ho ki tho pi ding a hi ti a anakil hang sap na hap ta khat anakil hang sap chu anaki kha tan hi chiwa pan hin la a anei kham khama som nga ka poi zakhat ka poi sang nga ka poi sang gup ka poi na inei za za igam inam ingai lut za za na ki phalna ihin pi na chunguwa mi za le li langin pan ihin la na chunguwa avelin Kuki channel family thalengin ki pa thu kain phongin hi chiwa pan hin la ho zo si jong ale sanga tamzo pathin in nain pekit taw hen ti jong chu in phun do wai in chawa jong ka veleu chun jan he a chu lamkai ho kimang cha cycle langa pu pu lun tau thang ama kimang cha ama hin heta chu aveng sunguwa hobung upa ho jong anaki puya thil le lo Kuki channel family in to gon in a nei ho project in a nei ho chau seu chu tu lai ta a hi iga he thei de wa chu thil lo man ho chong atama tam I dei zo si ki cho zo lo hi a hin la mi pin neu khat hapta ni hi hen a hi lo le pha chom khat a dinga hi zong le ani acha ho hi e hon zong again thein ho ga ki tho piu tin pan ga la hu ti ti a chu project anaki bola hi chi project in an bol dung jui wa chu lol hing ta in pulun ho ama ho pan la na zala chu ama ho hin zan he ajong chu pi do na aganei ta ve ti en masanga anchang jong be khana sang khat leti ho chu tu a hi sang le zagup sang le se gi lang thing a hi ta chu man tam ta a hi ta in aban le cho ding na san jong hi ki mu zo lo a hi in a hin la dukan zo si ki chu na a kezi akila a hi ta chu ki khum khom kitna ni thum lang chu collection ki bola hi chi zo wa chu ga ki tha lut pi a hi in tu ni a hi chiwa pan hin la ho zo si avelin pathinin phathei na bo ventin chule in langa pan hin la salun le aloi ho atim ho zo si chunga jong ki pa thu iga phunu a hi in chiwa jong hi nunga mercy khutna pi do na ho jong ana nei vin amuna anung langa ho jong veleu chun nu te ho khonei ho hita hi asun azan lowa ama hon jong jingka ni hla a hi chiwa duty ho dinga hi ni la cha sima hi boy jingwa hi ta chu pan ala jingwa hi in
ama ho dinga jong hi ne le cha ki hol khom na jong hi aha sa hi ta in a hin la tu ni a I ho pan la na za la jong ama hon jong ki pa na thu tam ta hin phung win a ki pa dan ho le hon I ga support ji wa I chan ham khan a phat chum na ho a ki pa na ho I vet na hi jong le I gen thei I ha sat na ho hi ki hei leo jing ji a hi in hi chi wa hi thil hi an chang keu a hi po in bong noi chini a hi lawai le dal alu ti ho ke hol khom thei zo si ke hol khoma aban le hi chini a ho dinga ani diwa sa na san ge jong ki cho pi ai ta chu gen thei ha sa na thu na chungova ni khat be mai lei se la ga deu chu dei sa na zala Kuki channel family in pan anakila a hi ta chu ama ho authority ho hi nga jong het sa na jong chu akinei di po in hi jong le phat thei bol kitilen thilpha bol la chu koi makoma permission la angai poi thudi ita avai I ho ma hi le pathienin iza kai amu so ke ti to banga chu anaki bola ama ho jong ki het sa se lo vai ta chu cycle lang ho to ki contact nga hi ta chu athil alo diu mu kham ho chu ki cho khom ma hi ta chu ga ki tha lut pia atha lut na pang sarlun a hi in ama ho team chunga jong avelin ke pa thui phungovin aman jong e ho lungel sanga hoi zol phajo an gel kitnin hi ta chu ho bungu pa ho jong an ki pui kit na nupi ho jo si a ko khomin duty ho jo si taw na ho jong anaman pi viti hi mu a hin ki pa le jengin hi chi ba na jong chu Kuki CSO working committee ukhur hon jong Kuki channel family chunga kipa thu ahin phun na lekha ho jong ahin so do lewin kipa umin ama ho jong pathinin phathei hin bu intin in nam piu pathin hin ma puijing in tin tu a jong to gon anei now total shutdown a bol na chungwa hi ei ho keu hi lovin mei te ho a hi in tangkhul ho a hi win a lung thimu wa pathin in na hin tong in tin hi chi area cheng ho zo sin jong ni la cha masanga banga amu ki theine di wa jong hi pathin in vai hin hom ta hen ti jong chu iga phun wa hin hi to bang project in ein ho wa hi mi khen khat aphun noi tampi jong eu movin I to nom lo le kanami te ho igam inam imi isa gau sap ding a hi poi phun jong phun noi ding a hi poi I pan theya hi la pan ding a hi pan thei lo wa hi le I ta chu ke wang ka ha san ka pang thei poi ti a kidal se jeng ding a hin la igam inama dinga panla na hi khat la khat ki dem to a khat la khat ki sei se ding a hi pon khat la khat hi ki tho to a ki hu to zo ding hi ta chu ki hu to lew hen again thei ha sa jong neu khat I hlom zep deu hi in a hin la tu ni a hi ho hin thil pha I bol jong le ki dem thil si bol jong le ki dem zing a hi inam sung he tain hi ji chun pathin mina ka hin tip nom ki cha hi le iti ham khana igam inamin nahin ngai cha theya igam inama dinga nang jong panla thei khat na hi a hi le hi chi chu pathina ko na phat thei na chan na khat hi ti jong hi na ki gela thil hi aphalanga na kigla a hi le aphalang jenga hi na kila a hi le chun thil pha hi ding hi in asilang jenga na la a hi le chun thil hi asi jeng bo na mu ding hi ti chu iga sei the wen tu ni pan hin la ho hi chi project chung changa pan hin la ho zo se avelin na chung wa ki pa thu kain phongin chule hi chilanga gam kai sunga lamkai ho hi win chule nupi ta chanu ho lamlen panga sun azana duty po ho jong alol hin theine diwin pathin in phat thei hin bu ta hen ti chu iga phon the wa hi in chule Kuki CSO working committee hon jong mi pi heng head dinga thu phon a hin bol khat no ga vekit lew hen mi pi head dinga dol le thu pi ti a hin hi chewa ai ma hon a sewa hel hlang sung thu le la din mon a hoil ta lo je in koi to bang hi chi gam kai sunga ukhur gam kai sunga cheng ku ki chanu chapa zo si koi hi jong le koi man ki chep na gol si I bol thei lo deu gol nop ki ti ho I man thei lo deu chule
hichi gam kai sung keu hilowa gam kai dangin hichi kichep goal se ahin bola ahi lawa hi le goal nop sports za chom ahin bola hi zong le hichi ukhur gam kai sunga cheng ho koima ama changwal hi hen tima hi hen ama mimala hi zong le koima hi chiwa hi izau thailo deu igam inama dinga ania wa patna ate chan ge ya lim ge cha pan ila wa igam inamin atup doi ho hi mol so na dinga lim ge cha hin kho iman zo dewa hi thi a hi Kuki CSO working committee hon alhang sung mi pi ho het dinga thupon ahin bol veti hi mu a hi in a hoi le jengin hi chito banga hi ki tup chanin vai ki hom thei han lang ilam kai thu ho hi mi pin zong hoi ta kinit han lang le tu ni ku ki cha te hi chito banga hi igen thei lo de wa hi ti zong hi iga sei beo a hi in thu hi igen thei ha sa no ki sei teng la ki pon na wal ji in izi chun itiam khatna in sei khielu zong le ke thiam hitin I o wa hung di lo zong le ik het thiam de wa he Kuki CSO working committee hon thupon khat a hin nei be kit na wa chu a hi le tu pet idin mun uto kito a mi pi te lamhla dan ding ti a hi in lamhla na ding a zong hi tu a hi lampel za zong a hi in hi zong le mi chi khen khan hi tangkhul ho kho to kinaya a hi zi chun hi chi ilam hla an ho hi chilang ilam hla lo deu hi chilang zo ai lam hla deu hi ti hi het sa na hin bol wa hin tu shut down sung si a hi thei chan a duty dia hungkal song ho hi hen mimal a hi zong le Koiman Mahadev a Patna National Highway 202 Sangkai lampi hi ilam hla lo di win het sa na ahung kinai je ti ahin azi chu agam kai in het sa na ahin bolai le chun thil ipiham khat wang a umi michilanga ichi ahil a safe poi ti pa chu het thim jeng deu a hi in ji chun tunia lam agam kai sunga lamkai hon thupon ahin bol na zong hi het thim deu Mahadev a Patna National Highway 202 Sangkai lampi hi Koiman I ho lo diu hi ji chun tu a Patna zalbung chingphei lang zo hi ilam hla diu hi chilang hi ho dinga safe zo hi ji chun mi pi he sa na hung ke bole ti hi ahin phon wa hi in ilam hla na ho masanga na chi jing ho lampi ni le thum an he hon jong he deu khat chu tu le tu a ma de hi chi National Highway 202 lang hi mel ma ho umovi hi ji chun hi chilang ho po tin ching phei lang zo hi ho hi te ti lang zo chu I het thim ne dewa avela hin phon wa hin aban le Kuki Human Right Council hon jong press release kat ahin bolvin hi chi jong hi ga vekit law hen Kuki Human Right Council in nasata adem na akibole zan hi a Meitei CM kati ji hi het thim lo mai thewa hin Manipur CM ti ba le ho jong Manipura cheng na lai hi ji chun ho CM a jong hi umji a hin hi ji chun ho tilehen Kuki cha ka hi tunia ke Manipur ka hi ta poi ti a pom ho si dinga chu ka sei ji a hi in mi ji chun Meitei CM khem chan in zan hi a chu Kuki len a hin vel na chunga Kuki Human Right Council in jong demna sangta kane ve hichito banga wai khem chan in kampu pi gam kai sunga Kuki cha ten tu ni chan ge a separate administration ka thu mova mi azatela kithita in la lo izan ham khat ki hal hata ka ho izan ham khat ki sumangta ahin la tu ni a za lo ta a katil thumu na sa mo ta normal si ngazat dang nam dang koma minister koma ki report theina dinga hita hi ama ki phat sei na dinga Kuki chate gamsung ahin vilha na chunga demna sangta aki bolin tu ni a Meitei la Kuki ki ka gamgi ki sim ho hi hi chi ho hi ki mo su mang thei a hi poi tu ni a khatlani hita kimu to a chamna sima boulder ho su mang thei a hi ta poi buffer zone kiti hi
kei ho kami kasa zal som nga walin ahin ho api wa hi chitobang boulder ho hi asimo ahi in tu ni a hi chi gam kai sunga MLA niamcha kip gen hau kholet kip gen let len mang khaute ama ho thumin Kuki community represent a bol luwa chamna asei ho hi Kuki nampin ki pom lo hi ama ho thumin tu ni a Meitei government to kimuto hanlang Meitei CM pa to chamna sim zong le Kuki cha ten ka pom povin hi chitabang chamna ki sim ho le hi chiwa MLA thumin Kuki community represent a bol thaina ding lampi lo ahi ami pi kinom lo ahi ti ahi phondo na ho jong ahin bol lovin tu ni a hi chiwa MLA nem cha kip gen hau khalet kip gen let lalin mang khaute ama ho thumin hita Kuki nampumpi represent ka bolin chamna ka simovin National Highway Free Movement ka hongta ve ti a aphondo ho hi tu ni a ke hon reject ka bolovi aban le wai khem chan in Kuki gamsung ahin chot lut na chunga jong dem na sangta ka nevin Kuki chate ka din nawa kichi ta ding na lai ka hivi separate administration with legislature ti ka thu mo hi Kuki chaten tu ni chan ge ya ka demand pau hi ka khial nai po bi politically separate hi ta win hichiwa ko na hi ama ho thum si in Kuki nampi represent a bol hi tunia Kuki Human Right Council ka pompovi ti zong hi phondo na ahin bol ve ti chu iga het theine dewa in phono hi in aban ki na hi Kuki in pi tiute Manipur hi paimangute ama hon pomjong le na tunia Manipur pom ho si sin Lamkai je wa hi chichan ge again theina itu wahin gal ahung ki patila panana ki sei ahitan hichi Manipur khial do ven a hi lo le la do ven na khial ngam lo vai jong le hi chi be hi jaw sa da ven ti a chu request vel izat ham khat ki bol a hin la ami asa sanga amel ma ho ki cha zo atuni a ami asa lamkai ho chon iti lamkai ami asa chu lamdia lamkai thei de ham ti pa jong chu igel thei ta wa hi in mi pin jong tunia ilam kai ho izawa lu ti ding ham igam inam zo do apang ho tu ni chan ge Jabol na inei je wa jong hi chi to bang boy na hi a hi in masanga 2023 hung ke boy la ya mei te hon amma sapena etega bol chu koi ham IMLA ho etega bol wa kangla a ko wa ngata chu ki ha sil na ne wa mei changa pe sa chala na hi chi to banga chu mi pin tu ni a igam sung inam sunga lamkai ho hi ithu zo lo wa hi le chun lamkai in e thu zo lai si a mi pi I ma cha hi lo deu igam inam demand jong hi I ma cha hi lo ding hi ti hi iga se wa hi in ngaban le hi chi Kuki in pi Manipur kimin thu a hin phun na jong hi ga velo cha ama hon jong meitei CM pan kampo pi a gavil na dem na a bol so a hi wanga dem na a bol hi a thu hi hoita na sim leo chun ama hon tu ni a hi inam sunga politics a bol kit no chu zan hi kana seima banga chu tu ni a jong hi kimin Kuki nam sunga politics a bol chu meitei ho to politics bol hi lo chu Kuki nam sunga politics bol hi chu ichi abul langa hi aga seina wa chu meitei CM in kampo pi hin vil na chu kei hon ka pompo ve ka sangpo ve a hi lawai le dem na sangta ka bol ve atina cha a hi wanga anoi langa hin sim leo chun michiwa kampo pi a hin welcome CSO organization amina pha lo chala kampo pi sunga Kuki in pi in CSO organization a het lo koi umong a het so ke chula a hi le people tu ni a amin pha lawa CSO aga tiwam civil society organization si atiu ham civil society organization tila ama ho jong jaw chala na ama ho jong jaw hi chume hi le hi chiwa ama hon a welcome invitation a bol wa chu kima ki jaw poi na ama ho ga ki chom se ki no jan ha ko tu hon bol so tu ni a hi kim hon bol ki a hi la noi langa a hin sei ki no wa hi evet ki na hi le ama ho hi thing bet na hung ki
peldo dana hi kimukit ai wang hi chiwa ga welcome hi koi ong hi chiwa ga welcome hi apan muni piham na he so ke chala hi chi Kuki in pia hi lo la koi hi Kuki in pin hoi ta welcome ga bola chibai ga bola tuni a hi le kimin ka het pi poiti a hi le Southern Hills langa Kuki in pi ho chu tuni a Manipurin het pi lo ham a hi le hi chi kim ho hi meitei gam sunga Manipur gam kai sunga Kuki in pi ho hi ham Kuki len gam kai sunga kim ho chu hi lo dan ham hi chi hi Kuki in pin zong phateta a KIGEL ngai I chi to banga hi mi pi zo le phat hi talawai masanga cho a phalang langa thu ki sei a hin tu a hi adi di hin sei di wai Kuki in pi hin tu ni chan ge Manipur zong pai ngam lo mai tei gam kai sunga ki umahi ti to banga hi Manipur azaw sa jinga ami pi Manipura ko na jong puido ngam lo hi chin eilam kai lai se a cho ilha asap mong de wai na ilha asap de wahi hi chiba Kuki in pi na kimupi a hi le tu a hi thu so bol nai lo hi chief association ho hi cha Kuki chief association hon a hin so nai lo wen ama hon jong a hin so teng la isu umil lo diu chu hi chi sahil ka Southern Hills gam kai sunga ki loi khom na chief association leader pa hi ki a hi le mi chiwa chief ho hin ipi hin sai ki dewam chirong hi ITM khana condemnation hin bol vai ama ho mopu na hi ama hon hoi ta welcome a bol hi ti chu mi pi ni het theine de ba kain ta lang a hi in tu ni a Kuki in pi in chong ama ho kithin so na dinga anam mi pin na sata adem na hin bol phat no wa ama ho ki hin so na dinga tu ni a hi chiwa wai khem chan in Kuki gam sung a hin cho lut na het pi na I macha ka nei po be ke ho ka zaw po be ai le hi chiwa galam ka ya ga welcome hi ipi in pi lam kai ham chi hi chi ge longai cho hi ji a hi aphat chenga lam za thangin Kuki in pi a hin dem teng la anat ji na ho ama khun hoi ta a het cho hi chi to banga Kuki nam sunga lam kai ho hin za dang nam dang ho to Kuki nam pi a dinga politics ball a hi po win Kuki nam pi sunga Kuki khat la khat ki vet dana ding khat la khat ki zo lep na dinga politics siama in pi ball a hi bo wi ti a sei ji na hu hi chi ho hi chu na hi ji chun mi pi ho I confuse lo diu I het hiel lo diu I het thim na diu zo a ki sei ai hi chi ba kim in tu ni a inam sunga a zo wen sei ki zan he a ko tu ina sei tu ni a kim ina sei ki na ke ho ka zaw po ke hon ke het pi po we a hung ding zo se a det ho zo se iza kai jong ama hon a het so ke bo hi chi to bang in gam sung inam sunga email ma cm khat hung dinga a het lo wa hi le iti gam sung inam sunga cho lam kaya pang theu ham na mo po na nei theu ham amil ha am hon bon ki he a mi mai in bon tarik ge na wai khem chan kampo pi district a hung lut ding hi ti ke so ke a banner zo siong ki print zo ta a hi la hung lut phat na anunga avai khonunga clarification za hung kisim hi chu ho hi a hi the ai le e ma nam sunga politics ball ho hi dal hau te nam sung igam sung dam hen iti wa hi la hi chu to bang hi ball da lew hen igam sung inam sung jong dam ding ai tu ni awang kanam mi te ho kahin tep nom na pen chu igam sung inam sung dam hen lang I lung tup ho ki mol so hen iti wa hi la ilam kai ho hi mi pi no ya ngai yo na Lamkai Kiti hi mi pi so ai Lamkai so chu mi pi a hi poi ti pa hi mi pi ni pomongai tu ni a Lamkai khat a hi za chu mi pin I Kichat no wa hi le thilpha hi lo ding ai Lamkai Kiti chu zading na zading Lamkai in zong mi pi chu alung set ding he ta chu lam di a ma pui ding a hin la tu ni a hi ke vai po da no event na hi le Lamkai in mi pi ki noi si mi pin Lamkai ki cha cho ki za lo ki cha hi chi aum lai se a hi nam sung dam lo ding ai ti zong hi ka phon do no ma hi ngaban le uk ne hon zong zan he a hin thu phon pau chu ina sei ta ven tu ni a zong hi a hin thu phon pau hi ga ve ki lo chun
cái vàng chu ka pom lo ai na cái vàng chu ka pom lo ai thu sei chu a hoi pui ka ti na hi lo chu a thu sei hoi chu a hi wanga si nei na neu chu atuma thu ki su pa hi chi ka dei ji lo masanga jong MLA hon separate administration del taute Kuki chaten ativa mi pin MLA ho thu phun chu political solution imu theine de wahile political leader in vai a hop na chu mi pin jong to sot ding hi tia mi pin ki to sot chu a hi political leader si sun ipn sei ta ba SA idel de wahi tai Meitei government no ya ki taloding atuma ikivai pu de wahi ti hi cho a hi le hi chi dung chu ya cho hung din pi wa hi le hi chi wa thu phone hin nei si chun Meitei popular government a hin job ta chala a hin job mo wa hi le hi chi a hin job zo wa lung thu ki ti pen jong cho hung ke a KZC chun boycott a ball na chu MLA ho si chu boycott ball ai wanga EPF ngam mi pi ni support lo je wa chu Lamkai mi phabe pi igam ina ma dinga dingdet ho igam ina ma dinga thilpha bol ho chu mi pin kidi akit chu na mi pin kidi akit ta chu lung thu kiti chu i het no ba lung thu a chu koi jaw ham ti het no ba lung thu a chu SOO ho jaw chu na SOO MLA aban le tua CSO na CSO la achu CSO ti jong chu hi chi KZC ti thei chu CSO dang ho jaw lo pi KZC ama ho thum kiloi khom na achu lungthu a sem chu lungthu a sem wa hi le hi chi MLA ho ong pampe ta chu ahum pampe pha no wa Meitei government a hin join pha no wa chu KZC lunghanga boycott a bol a hi le SOO hon atosot ta lo chu la MLA ka to sot ni jong ti lo KZC ka to sot ni jong ti ta lo hi ta chu friction chi ta chu ama ho lung thu chu hi chi chu ahung chi pha na chu a chai nung khi a chu MLA ho chu KZC boycott a bol chu la do ki ta chu na a boycott bol jong I ma cha kan lo MLA hon SA a phun jong din jom pi thei lo hi ti a chu chu a hi le tu ni a hi chi heng lep MLA pu let zamang boycott thu phon ti hi zo ai le ipi bola chu tu ni a MLA igam sung inam sunga MLA som ka nei ti uchala Kuki MLA som ka nei ve ti uchu ai le hi chi MLA hon a khen khat e ho nam sunga Lamkai hon ke jaw na I them de we na anal dan chu ke jaw na I them de we ti loi kagam sung kanam sung buffer zone hin khokal umai le ke jaw nai them de hi ti loi jong kim kit su ka hepoi nan su ka hepoi igam inam hin zo do ma hi le hi chu nam mel ma ki gela achunga capital punishment khauta ki bolding hi ti a thupon ana bol zo hoilang ge gam ta ong cho chu na tu ni a ipi bola mimal mala target ki bol ham UK ne hon jong thu a phone no hi ga velo chun henglep MLA pu let jamang chung bo ba boycott bol so a hi le jan hi a Meitei CM kimu pi chu koi ham koi ma kaina ki bol ham pi niam cha kip gen chula na a hi lo le to pu let jamang ho ga jaw lo pi chula a hi wanga chu pu let jamang ho hi ga gel theidinga ga he theidinga chu masanga BJP to talks ananeva centera kona talks ananeva popular government form loading a hi lo le deputy CM koi chang ding ham ti a anaki hol anaki ho pi nawa Delhi gamkai sunga BJP MLA si anakong nawa michiwa anachewa chu piniam cha kip gen in deputy a hin mu pha na chu pu paulin lal na pu paulin la le pu le jamang hung jam chala na le hung jam mu cha a hi le amani hung jam do ova michiwa chu singa na analam to wa welcome a bol wa ppm awajong ana bolu chala hichiwa jong chu ama hon a sei wa hi le mi pi zo lep na lai chu BJP to kimuto a centera talks ganeiwa ama ho lungdei bang api lo phat wa hung jam do ho loi chu e hon igel wa hi le
Kuki chate adinga ama hoi MLA di ta ahi ami pi din pi ahi ti to banga chu inalam dot nova adang si hichiwa deputy hin kila loy ahi lawa hi le minister tu dinga hung LM khaute ahi in ahi lo le ngul sanglur ahi in hichi ho bangchu e ho chun idem kit no hi chu na ai wang tu ni chan ge ya LM khauten jonga mulo ngul sanglurin jonga mulo ai wanga chu isap mo ta chu ha samai sapmo wa piniam cha jong don thian khan thian ti ai wanga chu relief adinga IPM khara hin to do a kuki cha te adinga IPM khara hin to ting le dam sot hen iti ki jiu chu e ho hin ki sap na ho jong I ma cha ai gel lo na ki pa cha na ho jong I ma cha ai gel lo je ba inam sung e gam sung hi ti hi chu tu ni a jong hi UKNN thu phun a hin bol boycott bol hi pule jamang in hi chi to banga CM pa na ki mu pi a email ma ho to ki khut job na nei je in tu ni a UKNA in gam kai sunga MLA khat in akipom tapun nam sung zo lhap khat a hi je in boycott akibol khumin gam kai sunga jong I ma cha pan a hin la ta lo ding in phone do na akibol le ti hi chu boycott ka bol ta we MLA a hi na hi kipom ta lo ding a hi ti a thu phone a bol a hi le pi bola pulet jamang bo chu I bolo igam sung inam sung zo do apang MLA som ho chu thakhat ai bol theyu hi lo hi cho zo si chu bol leo hen tu ni a hi igam sung inam sung hi I chan ham khana nama chal disla meitei government jong kit nai lo di chu tu ni chan ge ai wanga an ki sei se ya I bol lo je wa chu tu ni a hi vai ge ta chu meitei government ki form zo a bol ding ki bol zo ta ama ho khu tu ni a hi a in a lo khat ga hal hatang jingle kitung paying betas tu ni bi in na ga hal ha a hi le jinga che en kitung dis ai wanga tu ni chan ge 2023 a patna 2026 chan ge kuki chate in izat ki hal hatam in khat be government in asa pi ta am tu ni chan ge khat cha jong ki salo ai zan hila a le ma khong dunga in ki hal ho chu tu ni a che ina ki tungam ki nahi ta a in ho chu imu saw a hi a bang le ina bolwa a chung chu langwa ga a hu a hi na tu ni a hi ama hon check nga ki saw ai ta na ichi to bang chu hi chu min government ane ya hi le I chan ge phat chom na ane yam ti chu hi chiwa ko na chu kimu chu hi chi to banga chu tu ni a jong hi ku ki cha ten gam tum imu te ngole I chan ge ya nom isa deu ham ti pa jong hi avela mi pi ki he thim sa hi tain a hin la hi cho chu I he thim po vin tu ni a I Lamkai in innam dei lo da na vai a hop le Lamkai chunga ilung hang vin I ma cha la I sei thei po vin protest I bolvin don thian khan thian ni tiung thi do han lang hele koi hama wang se ding kuki cha te mama ki hlom ding ai mei te cha thi lo ai hi chi zu ilam kai khat nin thil khat a hin bola phai sa lo ba hi le ga ki mu pi ding hi tu nia na ki mu pia na pan muna ko na nga ding a hi lo vai na thil bol di po helin ti ding hi chi jong chu mi pin I bol ngam lo je wa tu ni a inam sunga lam kai ke hi ti hon a dei de ya mi pi hi a pe ye hi ti hi I het theine de wa I ga phon wa in hi chi pule jamang jong hin ngai dam a ki thum lo wa ki si na nei lo wa hi le chun a chung a hi itiam khat na a to ding dol a hin to zom zinga hi le a chunga ekson ke la ding hi ti a UKNN thu phon khum ta chu a hi le ipi bola UKNA in henglip area bo wa chu thu phon ham pinem cha ipi bola phon khum zo lo ham pinem chan se pai nei chula na a hi le gam kai dang ho chu ama hon thu nei zo lo pi chu UKNN a hi le UKNA thu nei na chu hoila henglip area chu hi chi chu masanga pa na kana sei je a hi the ai le kuki nam sunga kuki ka hi ti a pom ho zo sin area sumang taute keima gam kai ti sumangu hitin keima operation area ti sumangu hite thil khat I bolwa I gam inama dinga po na ineya thil khat I bol thudi ta vai hop go na hi jongle eima operation kalwal chu ki hom thailo hi tunia UKNA ho lungel tabang hi nam se pai zo si khana han lang hi chi to banga hi to go ne han lang tunia igam sung enam sunga inam sung igam sung zo do apang ho hi
phateta a UKN panala banga law hen nang hile tu ni a hi inam sung zo do ding jong loading igam sung zo do ngam jong loading na loading a hi wanga hi chi chu i bol do thelo je win UKN in jong tu ni ama ho operation area kalwal chu thu phong jong le i ma cha bol thelo wai zan hi a hin phon ho bang chu event no wa chu i mu di wai kampu pi area a national highway free movement kiti hi thelo ding i ma cha lam hla na ho jong hi thelo ding hi ko tu in bon apom lo wa hi le ti a hin ko tu in jong a sei chu a hi wanga ko tu in zan hi a CM in thu a phon ho ka pom po ve ke ho ka zaw po ve ti le tu ni a truck azaza ki tol ho chu a kham diu chula ipi bol a kham lo total shutdown a bol lo a hi lo le counter economic blockade a bol chu ipia pangong duty bol ho ipia pangong tu chunga Kuki channel family in jong kampo pi lang ho jong ki hop ki go a hin la avai hop danu lamkai ho lungthim akidei lo je a chu hi chilang chu ki dal ha u khurgam kai bo ki thopi na hi chi to bang chu hi thu hi ivet na hi le angol penin jong ki he a hi in hi ji chun igam sung inam sunga thudi ta in bai ho mo hi ti igam sung inam sung hi ki tup ta in hen iti bai le nang ma area ke ma area isu mang de wai hi chi ho isu mang lo lai se wa igam sung inam sunga hi khatnin igam inam hom tho ta lung si ta bai a ho ma hi jong le abona ki cover jo lo wai ki cover thei lo wai aji chu area inei ta ji ovin hi chi chu ai na hi chi chu he them de ta sanin tu hin hi chi ba ga velo chun a hi le e ho nam sunga azat zat ikiphun humo wa hi le tu ni a kachana ga hon sanapati gamkai sunga sanapati district sunga Kuki chate movement thai ta lo ding hi ti a thu phon ei bol khum chula a hi le hi chi chunga hi organization ni zat ham khat ho hin ipi bola tu ni chan ge thu phon thei lo kachana ga hon sanapati gamkai sungchu ama ho district a hi ti a ama ho dominated area a hi ti a Kuki chate movement phalta lo baile Kuki area jong naga na lu thelo ding hi ti tu ni chan ge ipi bola I gam sung enam sunga lamkai ka hi ti hon I phon do thelo hi chi lungdon umai hoita ki ge loite tu ni amin hi chi to banga noisi ta ai boluwa a district chon thelo dinga thu soi bol khumai le e hon I nei lo wong I nei u chula bol taw ngo ipi bol ai bol ngam lo ham na hi chi lamkai hoi ki gel phat ngai hi je a hi min ei noisi ai a hi le tu hin Kuki history and identity protection committee hon press statement khat a hin bol na khat uga vele wan ama ho tu sei hi adi na ta khat umai phateta a vele chun a hin la masanga ipu ipateu anangol ji wachu tuni a thado tribe anaki recognize ahin la tuni a Kuki history identity committee hon protection committee hon thu phun ahin bol na wa hi hoita event na hi le chun ama wain mi pi het thiem theina dinga za dang nam dang in jong a het thiem theina dinga asei ahin hi chiwa ama hon asei o hi ahila Manipur government in tu chunga self style thado in pi Manipur ti akimen vo lamza thangin alam kaina organization ho invite anabol wa ama ho hi thado pumpi representative dana agel pau hi ke hon ka pompove ipiji enam ti a hi le ama ho hi ama ho ki leng do wa ama ho lamkai ki pi a hi win hi chi hi ke ho thado tribe sunga mi pi hon kabon wa jong kapomo a hi poi hi ji chun hi chi hi thado nampum pin apom dana na san pau hi ke hon ka dei po ve hi chi chu di thei pon te ti a hi point by point a jong hi a hin pi win a khat na a chu ama hon a sei chu a hi le thado hi tribe a hi poi thado hi ke ho thado kiti hi ke ho clan sunga aneu pen a hi in hi chi chong thu clan sunga aneu pen thado a hi in a hin la tu ni a government in Kuki chate su khen na ding le kito mo sa na dinga chong thu
clan sunga a neo pen clan neo pen tha do chu tribe recognize anabol hi ke hon ka pompovi hizi ichun tu ni a hi chi tha do tribe ma anasim ji wa tha do te clan sunga hi mun thuma ke hom do kai ta ve a khat na in tha do tribe mate tribe any Kuki tribe hi che ho zo se hi clan khat mi khat cha ka hi ve ti hi cho na clan khat ka hi ve ke ho hi clan khat ka hi vin a hin la government in divide and rule policy ana gongin tu ni a tribe thum eso ve khat mate khat Kuki khat tha do eso ai na any Kuki tribe ti a hi inam involve in mi thum eso ve ti hi a hin her sa wa hin ani na sai kit no cha hi le thado in pi Manipur hi self style ama hole ama ho kitung do a thado in pi Manipur ti a kimin vo hi vin hi chi hin thado pum pi a clan pum pi represent a bol zong a hi poi hi chi hi mi phabe pi ama ho kilheng do wa tu ni a Kuki thado clan dana ki seu hi di thailo hi chi hi ke hon ka pompovi ama ho la ama ho kilheng do wa hi bovi hi ji chun tu ni a zong hi Kuki cha te chen na gam kai sunga a ngam povin ama ho tu ni a mei te in thado pumpi thado tribe pumpi a clan pumpi zawdana na sei pau hi ke hon ka pom thei povi ke ho Kuki cha te ke vai po dan ho ka khan dan ho hi zana nei ta nei bol pe vin hi ta bol mai ding a hi poi ti jong hi a in phung vin ngathum na sei kit nu chu a hi le tu a hi political na political hi kisu chen lo a hin political lia din dan hi ki to lo a hi in thado kiti hi Kuki community sunga khat a hi in hi ji chun tu ni a hita atum tuma ga ki hentel theina dinga to gon mei te in a phat chenga to gon anei pa hi ke hon ka pompovin chule hi chiwa ama ho kilheng do wa mei te gam sunga chenga panla ho hi chi hi ke ho atam zone I macha thado represent a zong ka gel lo hi chi to bang ho hi a hi theya hi le phateta a gel to a pom ding dol pom lo ding dol hi het angai ti zong hi hil chet na a hin bol a hi in aban kit na hi chilanga zong hi thu tam pn 7 cho zong hi ga se lan tu ni hi I thu sei pa he ong saw le jing tai minute songa pung khat lang hung lut ki godana he ong do tan ana simu hitin na a thu hi a hoin mi tam pin jong he lo mai the ho tu ni a jong hi ipi ham ti pau tho jong lew hen hi che ho jong hi he lo mai the hen tu ni a hi Kuki History and Identity Protection Committee hon sa pa wa hi jong la a hin ji pa we a hling le jing chom cha a hin bol a hi in mi jong le mi pin a he theina ding thei pena simple thei pena a hin so a hi in hi ji chun khat vei chi ana sim do lew hen hi chiwa jong hi thado ipi ham mate ipi ham a hi lawai any Kuki tribe iti hong kon do ham ti ho chu I he theine divai chwa hi kichen ta a hin bolo hi in China pena ma hon sei chu hi le Kuki History Land Identity Unity Respect ni bol pi win ke hon dan ka nei win chon dan khan dan ka nei win ka hi na pau hi nang ho noi si the a hi poi ti chu hi chewa hi a China a hin phon do wa hin chole SOO ho chungchang neu cha ga cycle lo han SOO ho hin jan hi a chu center a hi talks aga nei khom kit nu win central government to hin ke ho khom na ananei kit nu win hi chiwa represent anabol chu ke no UPF a kona hita chu agreement dungzuya chu SO agreement dungzuya chu New Delhi a hi center ho to nakimoto wa hi chi atam ho jong hung ki chai a hi ta ji chun tu a hi kum khatna dinga hi ana su saw be pi win sign ho jong ana bol ki no ve ti jong chu mu a hin la hi chiwa hi I macha
agreement aki hial na majority major aki hial na hlang pi a rules dan ho a hi lo le agreement point by point na koi ho hi che ho zong chu I macha aki hial na hi umbi se lo wa hi aki mu in a hin la aki hial khat chu a hi le game hi tu le tu a e ho Kuki nam sunga SOO ho hin game som le li ane wa hin ning kum masalaya pana na se wa hin hi chi game som le li a pana hi gather avet no wa hi le hlom asa je wa chu ama ho hin tu a hi conflicts mai tan mai te ho to ki do a hi tan mai te gam kai sunga ho a hi lo vai le mai te to kinai de wa ho hi mai te hon na sata a complain a bol ta je win som le li la a chu sagi la do win lang sagi koi win ti hi hi chi thu lu na anei pau chu tu chunga jong hi SOO ho hin ana su bul hit dano a hitan som le li la chu sagi ala do pharwa chu hi chu to bang extension ho ai ana uma kum khana dinga chu eta chu ana su saw be thei dano a hi in to a jong hi SOO hon jong game sagi chu ka sumang open game sagi bo ka koi ta ve ti a chu report a pi wa hi le tu a hi kum khana dinga chu extend a ball pi kin wa hi in ngaban kit na chu a hi le hi chi game sagi ho jong hi a hi theya hi le mei te to akinai dunga hi loading ti a jong hi thupon ho jong ananei be kin wa hi in aban le thal ho jong hi ama ho kem to kinai pen CRPF ho kema hi ga koilu ding a hi lawai le BSF ho kema hi athal ho zo si chu summit abol du state police ho hi nga hi talo dingin tu a hi center police ho center force ho hi nga hi akoi zo de wa jong hi thulu na anabol tawi ti chu hi chite ni bo chu neu cha improvement a hi in adang ching chu heta chu constitution framework political framework dialogue dung je a chu chi zom jing na la ya heta chu center in zong anaha demand pen chu a hi le a thal ho phateta a BSF a hi lawai le CRPF kema koiding ule a kem som le li ho tampi kem ana ho chu sagi bo hitading ti a hin su hlom na chu hi chi hi a hin bol asu bul hit je wa chu kum khat na dinga hi extendable kin wa hi ti chu e theine device se wa hi in a hi le hi chi chung changa hi mi khen khan in he thiam lo umai de chu som le li a patna sagi su hlom dinga tiu jong le nom jingu a hi le athal jong ni ta chu hi chiwa asanga hi chiwa submit dinga tiu jong le nom kit jeng ti hi mi tampi lungdong mai theu na a hi le ichika la chu mi pin he thim na divin ga sei le han center government in Kuki thing noi ho to SOO sign a bol pau hi IPG a bol ham na he kikap loading khat le khat ki tha to loading khat le khat thal king at to loading ti a agreement sign a bol cho hi chiwa chu center government in hi chi ho thal na koi la je win gam na pi winge hi chi na pi winge ti lo hi bo chu Manipur integrity ke the loading hi ti sa hi chu hi cho chu an sa hi chu a hi le tu a chu ipi bola kum hi zat pi hung chi ta a kem som le li chu su tam sanga isu hlom ake khat lang a hin la do jing theu ham tile hoita in gel lo chun center government hin mi alut ho chu abona detail ne chu that obat nei so ke chu na aphat changa mi thi ho jong amount record ne chu a het lo hi lo pi chu so ho a hi so ho a hi poi ti hi a het so ke chu na a het so ke a hi wanga chu ama hon atup adoi pau hi a hi le hi chiwa lamkai ho hi a hung thi zo ke tiang le hi chi agreement jong ki chai dinga a koi sawi hi je a chu tu a hi kum in zan ham khat hung chi ta zo hung chi a hi le ama ho jong gala jong thiding a hi la vai le da mo ve se na jong thiding ti hi a het no hi je a chu tu a hi na ke mo hi som le li hi ta loading in sagi bo bol taute na sagi en bol ta chla a hi la ke khat ki chai tai ti na hi hi chi hi kum za khat ham khat hung chi le kem thuma omovin ti ri ta zo
kem khana umovin a hin ti dio a chaina la su be dio ta chu ichi chu chu center policy chu center chu angol hilo na e hon tu ni aka ngol bol le hi lawai le center in sum hi zat e PAT jong le min ama hon planning hoi ta ane ya na to hi bo chu hi chika la chu e ho ki kilim sa na e ho pil ki sama ma je a hi wa nga chu center in hi chi su to ne ya ko na hi nam pi a de nga hi chi e pi ding hi ti hi I masa lo hi tu ni san ge ya naga hon movement ane wa NSCN 10 e ho sanga kum izan ham khat masa central government to talks aneva IPMU I macha mu lo pi mui wa thi ding nga ta chu tai na I chi hi e ho Lamkai hon sei ki no han lang hile na ga ho chu a kilom lo ta thu mui chela constitution atuma nei ding flag atuma nei ding ti ho chu ipi hi thei ding ham ipi a hi mo na ama ho zong king up cha atuma country chum hat ki si minge ti amin hoita a violent hilowa hita chu non violence a approach a bol hi chong chu ipi bol a hi mo country khat chu country ni ki so tai ti her kha lo ong ki her so ke chula a hi mo lo pi chu ki ka pi wa a hin zo vai le hi chu ala theu chu a hi wanga hi chu hit ta lo vin tu ni a hi center in jong a hi thei lo ding chu a het itiam hana ki kap hen lang hela ama hoi atuma pot thei hi ti jong chu a het kit noi chu a hi wanga hi chu thing noi ho ki kap mo hen lang le Indian chu ke di hi chu north east state khat state ni le thum langa to kha hi ja chu cho jo si chu ke di hi chu a hi wang ki ka pi sanga chu ama ho hin wa li ding ti a to gon ane hui chu a hi le ho leader ho changa ki sei hen lang il ama hon a hi lo be be thum je wa mu lo diu a thum je wa tu ni chan ge ha sat na to hi a hi le tu ni ai hon I thum pau chu a hi ding be I thum ham na mi pin het thim na diwa ka sei saw hi in het thim ta de ta san mi tam pin request nain ha bol pen no jong hi chi a hi so on talks ane ya ko na Kuki cha ten gam tum imu na diu siki jong om poi ti chu tu ni a hi kichin che na ka sei do hi hi chi chan chu hin tin pungka khat hung wal zen ta in hi jong le a hen om ho chun a chai chan I vet te diu ka ta sanin tu ni chan ge a jong hi kanami te ho Lamkai za lova Lamkai I Kichat thowa hi le I boy de wa hi Lamkai hon jong mi pi lungsit na nei lova mi pi mangcha eima in chen ikisi mo ba hi le inam sung hi iti lai hi jong la khang to lo ding hi ti pa chu I het them na dewa hin phon wa hi in tu ni Kuki ne usin be a hin ngai lawa zo si na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathinin phathei nein bo jing taw han